uyingcwele Nkosi edale izulu yadala nomhlaba udale konke okusezulwini udale konke okusemhlabeni izwi lakho uthe limi kuze kungaphakade uthe umhlaba uzodlula wathi izulu lizodlula kodwa elakho izwi limi njalo kuze kungaphakade sihlangene la babatho ingcwele sihlangene ngezwi lakho babatho ingcwele limise empilweni zethu limise libuse empilweni zethu Nkosi limise lihlale empilweni zethu Nkosi lithola umbuso Nkosi enhlizweni zethu babatho ingcwele malwenze umsebenzi ngoba uthena liyeza njengemvula uthena Nkosi alibuyi lilambada babatho ingcwele ngikhulekela ukuthi liwenze umsebenzi kulezi impilo zethu ngikhulekela uNkulunkulu otho ingcwele ukuthi emhlabeni wonke lenze umsebenzi olithume wona ulithumile izwi lakho Nkosi yamakhosi izwi lakho linguwe liyaphila izwi lakho uNkulunkulu otho ingcwele liphunzisa imbabala izwi lakho mninimandla wonke liphula imisedari yaseLebanoni izwi lakho libukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili izwi lakho Nkosi yamakhosi liyadala okungekho kube khona izwi lakho Nkosi yamakhosi akukho elingekwenze siyacela kulesi sikhathi ukuthi liyiphule inhliziyo yethu siyacela kulesi sikhathi Nkosi ukuthi lisuse konke ukungcola kaSathane siyacela ukuthi kulesi sikhathi Nkosi lithathe umbuso sithi uJesu Kristu uyinkosi amen Oh baye tenkosi yami 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 oh baye ngicela nimkhumbuze makuphela inkonzo kunento ekufanele ngisho kodwa angifisi ukuthi ivele la ngikhohle ukuyisho kuse uJesu Kristu inkosi ngizocela sibheke incwadi kaEzra isahluko 10 siqale kuverse 1 kuya kuverse 3 incwadi kaEzra ngaphambi kwaNehemiya engemuva cishe kuVusi noma emva kwesikronike ngemva kwesikronike oh baye tenkosi yami 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 ya kungenzeka namhlanje sifunde amavesi ambadlwana uEzra 10 isahluko seshumi siqale kuverse 1 siye kuverse 3 isihloko sakhona ngesizulu kuthiwa abesifazane babezizwe balahlwa
asizokhuluma ke ngaso leso sihloko kokulahlwa kwabesifazane babezizwe. Kodwa isihloko sethu ukwakhiwa kabusha kwethempeli likaJehova. Rebuilding of the temple of God. Sokhuluma ngokwakhiwa kabusha kwethempeli likaJehova namhlanje. Ngicela sifundeke siqale kuverse 1 kuthiwa uEzra esakhuleka evuma izono ngokukhala eziwise phansi phambi kwendlu kaNkulunkulu kwabuthana kuye kuIsrayeli ibandla elikhulu kakhulu labesilisa nabesifazane nabantwana ngokuba abantu bakhala ngokukhala okukhulu. uShekaniya indodana kaJehiyeli enye yamadodana kaElamu wathatha wathi kuEzra, siphambukile kuNkulunkulu wethu, sithathe abesifazane babezizwe kubantu bezwe, nokho lisekhona ithemba kuIsrayeli ngalento. Verse 3. Ngalokho masenze isivumelwano noNkulunkulu wethu ukuba silahle bonke nabazelwe yibo ngesiluleko senkosi nesabathuthumela ngomyalo kaNkulunkulu wethu akwenziwe ngomthetho. Sizofunda sigcine lapho ke uJesu Kristu inkosi. Inkosi ibusise ukufunda kwezulayo. La sifunda khona noma sifunde khona sithola uEzra ekhuleka. Ngiyakholwa ukuthi ubekhuleka endaweni eopen. Kuthiwa ekukhulekeni kwakhe ubevuma izono ngokukhala. Uma sibheka uIsaiah 66 kuverse 3 siyathola lapho ukuthi uNkulunkulu uyayibheka inhliziyo echobozekileyo. Ukukho ukukhala kwabangcwele. Uthena futhi uNkulunkulu uhlala endaweni engcwele. Sakhuluma encwadi makubo noma ulokhuza uIsaiah futhi lasho khona kanjalo ukuthi uhlala endaweni engcwele nakuyo inhliziyo echobozekileyo. La uEzra sithola inhliziyo yakhe ichobozekile ekhala kuNkulunkulu. Futhi ukukhala kwakhe kuyavela ukuthi uyayibona inkinga edalela izinkinga ababhekene nazo. Siyambonga kuNkulunkulu ngokuthi omunye umuntu mayekhala abone isizathu sokwehlelwa inkinga abhekene nayo. Ukuze ngithi uyasibona isizathu ukuthi ekukhaleni kwakhe noma ekukhulekeni kwakhe uvuma izono. Uyabona ukuthi le nkinga ibehlele ngenxa yezono abazenzile. And iyodwa indlela yokuthi xazululeke le nkinga ukuthi akakhuleke kuNkulunkulu, akhuleke azivume lezi zono ukuthi wonile phambi kaNkulunkulu. Ngoba uIsaiah 28 verse 13 ukuthi uthi ofihla iziphambeko zakhe akayiphumelela, kodwa ozivumayo azishiye uyofumana umusa lo muntu. Manje ke wenza leyo nto kuEzra. Uyakhuleka uvuma izono zakhe ngokukhala. Engikholwa ukuthi lokho kwamthinta uNkulunkulu. Ngike ngaveza la eqaleni ngathi ngingakakholwa ngakhala uNkulunkulu ngingakholwa ngathi ngicela ungenze ngikholwa. Wawulalela umkhuleko wami the following year wawuphendula. Wangenza yena futhi kwaba isimo engeke ngikwazi ukusivimba ukuthi ngakholwa. Ngoba ngangibona ukuthi mangifala ngesikogweni. Ngoba ngangibona ukuthi ukufa kuseduze. Ngasengasesabe ukufa kodwa into engase ngisaba kakhulu isihloko. Ukuthi inkinga yami ngiyazi ukuthi ngoba ngisezonweni mangifala ngesikogweni. Manje nala ulokhuza uEzra yakhala uyabona ukuthi isikule nkinga esibhekene nayo nje inkinga isona. Uthi ke ezwise phansi phambi kwendlu kaNkulunkulu. Uzwisa phansi kusho ukuthi
uyikhethile indawo azokhuleka kuyona. Akakhulekanga noma yikephi ngoba ibalekile ngokomoya iposition okuyona. Ngoba izwi likaNkulunkulu lithi siyazi kusho incwadi kaJohn siyazi ukuthi uma sikhuleka kuNkulunkulu ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sikhuleka ngokwentando yakhe, intando yakhe ke ithi masihlale kuye naye ahlale kithi. Athi uJesu kuJohn 15 verse 7 uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi niyacela noma yini eniyithandayo ngizonenzela. Ngoba uma ngabe sihlezi kuyena angeke sicele ngokwentando yethu. Ngoba indaba ukuthi sihlezi kuyena. Masihlezi kuyena sicela nakanjani ngokwentando yakhe. Ngeke sicela into wrong phambi kobuso bakhe. Yikho ke ezosenzela ngoba sizobe sicela ngokwentando yakhe. Manje la uEzra ukhuleka ephambi kwendlu kaNkulunkulu. Manje ke kunesizathu sokuthi uEzra awenze lo mkhuleko ekule ndawo. Ngoba uma ngabe ubheka izikroniko zesibili isahluko 7, uma ubheka kuverse uqala kuverse 13, 14 no 15, lapha kuverse 15 sithola ukuthi uNkulunkulu imkhuleko enziwa kulendlu uzoyiphendula ngoba useyikhethile le ndawo. Manje laba bantu laba bebesekuthunjweni bebethunjiwe bethunjelwe eBhabhiloni. Emva kwesikhathi umbuso wathathwa iPersia. Ekuthunjweni kwabo ingenxa ukuthi bebonile uNkulunkulu. Ngoba uthe uNkulunkulu noma ngiqalela uNkulunkulu uthe uhlala endaweni yakhe engcwele. Nakuyo inhliziyo echobozekileyo. Ngesikhathi bengakathunjwa beyisengcwele leya ndawo ehlezi kuyona uNkulunkulu. Kodwa kuthe sebonile sebengekho ngcwele, uNkulunkulu wadedela isitha ukuthi masifike kule ndawo ebeyingcwele. Ngoba inkinga ukuthi ayisekho ngcwele. Safika isitha kule ndawo eJerusalema. Sabathumba abantu ebekumele bangaba bangcwelisa igama likaNkulunkulu ngenxa ukuthi bengangcwelisanga basuswa endaweni engcwele kaNkulunkulu. Ngoba umuntu mayesona uyasuka ebungcweleni bukaNkulunkulu. Uyidemonstrate ngalendlela uNkulunkulu ukuthi basuka labo bantu. Wadedela isitha laba bantu benza isono kuNkulunkulu. Baqala bakhonza uNkulunkulu balendawo behlala phakathi kwabo. Wathi uNkulunkulu kulungile ke phumani endaweni yami engcwele ngoba senikhonza abanye uNkulunkulu. Ngoba anisekho ebungcweleni bami, phumani endaweni yami engcwele. Ngoba uNkulunkulu uma uthi uhleze endaweni kaNkulunkulu ungekho ngcwele uzokukhipha la kanjani. Angeke kwenzeka kugcine endaweni yakhe engcwele kodwa ungekho ngcwele. Ngoba uthena masibe ngcwele ngoba yena ungcwele. Wayeseyabakhipha baphuma mayibakhipha kwathathwa ngisho nalezi zitsha zegolide nesiliva besengcwele. Zathathwa zayiswe endaweni yezizwe. Zahlala khona. Akugcinanga lapho. Umwelela ngaphesheya encwadini kaNehemiya uzothola lapha kuverse 3. Kuthiwa bathi kimi insalo eseleyo ekuthunjweni lapho ezweni isekuhluphekela okukhulu nasehlazweni. Ugange lwaseJerusalema lubhidliziwe namasango alo ashisiwe ngomlilo. Uyabona ke le ndaba athi ingcwele kaNkulunkulu ingcwelisiwe isibhidliziwe yaze yashiswa ngomlilo. Kusho ukuthi umntwana kaNkulunkulu osephumile ebungcweleni uzoshiswa yilo mlilo okhulunywayo. Uzobhidlizwa ashiswe ngoba izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi uNkulunkulu lo mzimba wenzile uma ungekho ngcwele uzobhidliza. Noma ngabe umuntu sefile kulo mzimba ngoba uzohlala enyameni, kodwa lo mzimba omusha uzobhidliza lo mzimba ngenxa yokuthi umnikazi wawo engekho ngcwele. Wakwenza lokho la. Wawubhidliza oshisa umuzi ongcwele. Washa waphela kwathiwa bahleze ehlazweni elikhulu. Abantu abasesihlogweni basehlazweni elikhulu. Abanye bebengabafundisi beshumayela kodwa basehlazweni elikhulu. Ngobani?
baphume ebungcweleni bukaNkulunkulu. Sikhuluma namhlanje ukwakhiwa kabusha kwethempeli likaNkulunkulu. Amen. Lapha kuverse 3 kuEzra noma kuverse 2 kwaEzra 2 kuthiwa nokho lisekhona ithemba. Yikho sikhuluma ngokwakhiwa kabusha ukuthi lisekhona ithemba. Hayi ithemba lisekhona. Labantwana bakaNkulunkulu sebengaphandle bengekho endaweni engcwele. Abathi basele nabathi basele endaweni kaNkulunkulu. Hayi kanti sebesele emagogogweni. uNkulunkulu wa demonstrate ukuthi ayishiso yonke le ndawo ngoba uthe imkhule kwenzwa kule ndawo. Yena uNkulunkulu uzozwe sezulwini. Ngoba uyibekile ukuthi makukhulekwa kule ndawo wabona ukuthi labo bantu bazothi mabebona inkinga bazokhuleka kule ndawo. Ngcono ngisuse. Ngcono ngiyibhidlize ishiphele ukuze bangazi ukuthi ingabeki indaba bazokhuleka kuyo ngoba bashiye mina bashiye ubungcwele bami. Kahle kahle le ndaba engikhuluma ngayo mina ngithi le ndaba engikhuluma ngobungcwele. Yikho lapha kuJeremiah 51 kuverse 50 uthi nini seniphunyukile enkembeni. Uthi balekani noma hambani ningabe nisadeke emuva. Athi iJerusalema malihlale enhlizweni zenu. Manje bona babheka iJerusalema elenziwe ngezandla. Babheka bona ukuthi hayi noma bengenza umathanda ngoba baseJerusalema elenziwe ngezandla. Hayi bazalwane noma singahlala ebandleni ethwa likhonza uNkulunkulu kanjani. Uma singekho ngcwele uNkulunkulu uzosikhipha. Uzosikhipha noma ngayiphi indlela. Noma ngaba kubiza ukuthi mangiwe ngwele esonweni noma kubiza ukuthi yifa kodwa makufanele uphume kule ndawo engcwele uzokhipha uNkulunkulu. Ngoba ngeke ahlale nawe endaweni engcwele ungekho ngcwele. Hayi ngeke kwenzeke. Lokhu uyademonstrate la ukhombisa into ezokwenzeka masisuka kulomhlaba. Ukuthi mina nawe masingekho ngcwele sikhohlisa abefundisi bethu. Hayi ngangikhohlisa mina nami futhi ngingakhohlisa kodwa ngeke ukukhohlisa phezulu. Ngeke ukukhohlisa odala izulu nomhlaba. Yena ungcwele wazi konke. Umdalile futhi ukudalile. Ayikho into angayazi ngami. Wazi okukhulu ngami kunalokho engikwaziyo ngami. Wazi ukuthi ngizohamba nini lo mhlaba nokuthi ngizohamba kanjani. Mina ngazi ukufihlile kimi. Ungcwele. Baphuma laba bantu. La sifunde khona besakhuluma ngephuzu lokuthi wayekhuleka phambi kwendlu kaNkulunkulu. Isizathu sokuthi akhuleke kule ndawo akhethe kule ndawo. Iphuzu lami lesibili ukuze akhuleke kule ndawo le. Iqale phi le ndawo? Iqale kanjani ngoba phela lapha kuNehemiya verse 3 sikhuluma ngokuthi kubhidliziwe indonga zaseJerusalema. Thempeli lelo libhidliziwe manje yiphi le ndlu kaJehova aphambi kwayo. Uma uzobuyela ngasemuva ekuqaleni uzothola ukuthi babuya. Noma uqala kuNehemiya noma kuEzra uzothola indaba ethi mayifana. Ukuthi babuya ekuthunjweni emva kwa 70 years. Base bekhulekile uDaniel esebavezelele uNkulunkulu sekufika isikhathi sokukhuleka. Yikho ngicabanga ukuthi lapha kuJeremiah 29 kuverse 11 mangaba ulokhuza mangumla kahle uNkulunkulu esho ukuthi ilokhuza uNkulunkulu sazobabuyisa ebanikeza ithemba ukuthi noma bethunjiwe kodwa usazobabuyisa. Noma ngabe usathunjiwe esonweni khona lesono esikuthumbile likhona ithemba. Kodwa ithemba libuya kanzima. Hayi libuya kanzima libuya kalula. Ngoba into yokuqala kwamele bayenze isihloko sethu sithe ukwakhiwa kabusha kwethempeli. Manje buyele eJerusalema. Into yokuqala kwamele bayenze ukuthi abakhe lethempeli. Ngoba kuthiwe imkhuleko yenziwa kule ndawo uNkulunkulu uzulisa. Manje kumele bakhuleke uzwakala umkhuleko. Kumele benze into eqinisekisayo ukuthi mabekhuleka bayizwakala. Thina ke ukuthi masihlala kuye yilona Jerusalema lethu lelo. Masihlala ezwini lakhe yilona Jerusalema lethu lelo izwi lakhe. Ukuthi uJerusalema malihlale enhlizweni zethu sorry. Lona Jerusalema lethu ke lelo. Kodwa manje kumele kwakhiwe kabusha leli thempeli. Silakha kanjani ke thina leli thempeli? Bona balakha ngezandla. Thina ke silakha kanjani leli thempeli? Sivuma izono zethu. Kwathatha iminyaka ukuthi balakhe leli thempeli. Mhlawumbe kuzothatha iminyaka ukuthi uyivume izono zakho.
Kodwa kusala uqhubeka uzivuma izona. Into eyenzeka ke la mhlawumbe sifunda amavesi ambalwa. Into eyenzeka la masizobheka kulokhu za kuEzra 3 verse 4 no 5. Into yokuqala la bayifunda, khona into abayifunda la masebekuyile emuva. Eyayibalahlekele bengakaphumi endaweni engcwele kaNkulunkulu. Sahluko 3 ngixoleleke la ukunavigate kwami kwale iBhayibheli bengifunda nelesilungu manje sengibuyela kwelesizulu. Ngoba bengazi noma ngizokhuluma ngesilungu noma ngesingisi kodwa ke mangibheka isimo ngiyabona ukuthi kuzoba lula mangikhuluma ngesizulu. Amen. Sahluko 3 verse 4 no 5. Kuthiwa bagcina umkhosi wamadokodo njengokulotshiweyo. Banikela ngeminikelo yokushiswa imihla ngemihla ngomumo njengokomthetho nanjengokwesiyalezo sezinsuku ngezinsuku. Verse 4 phela inqasikhathi. Sithola la ukuthi bafunda ukuthi benze izinto njengomyalelo abawuthola encwadini engcwele. Njengomyalelo abawuthola uvela kuNkulunkulu. Lo myalelo osuba lahlekele. Athi uJesu, inkosi uJesu lapha kulokuza ku Mateyu 7 verse 21. Akusibo bonke abathi inkosi abawubona umbuso wezulu. Kodwa yilo wenza intando kaBaba. Manje labaqala masebebuya bafunda ukuthi hayibo konke sikwenzayo kumele kube intando kaBaba. Baqala benza njengokomthetho. Benza njengokwentando kaBaba uNkulunkulu njengoba kubhaliwe. Into ebese ibalahlekile. Uma sibheka futhi lapha kuEzra 3 verse 12. Kukhona into esiyitholayo la. Kuthiwa abaningi babapristi namaLevi nezihloko zawoyise abadala ababeyibonile indlu yokuqala bakhala ngezwi elikhulu ekubekweni kwesisekelo saleyo ndlu phambi kwamehlo abo. Abaningi bakhamuluka ngentokozo. Kwaba nokukhala okubili la. Noma kwaba nomsindo ovela enhlangothini ezimbili. Abadala abebeyazi inkazimulo yasekuqaleni. Abadala abesebeke bahlangana noNkulunkulu bazi ukuthi kunjani ukuhlangana noNkulunkulu. Bakhala uNkulunkulu mase bebona ukuqala kuvuswa lethempeli. Ngiyakholwa ukuthi bakhumbula ukuthi hayibo sasikhuleka ngaphambili uNkulunkulu wasizwe. Manje sibe ngokuthi siyakhuleka uNkulunkulu akasizwe. Sibe ngokuthi siyakhuleka uNkulunkulu akasiphendule. Manje bakhumbula lezo izikhathi. Bakhala kodwa abanye hayi akusibo laba abadala labo. Abanye kuthiwa bona bathokoza ngentokozo enkulu bejabulela nje ukubona ithempeli. Bakhona abanye abathokozayo. Lapho beqala bevuma izono zabo bebona ukuthi le ndlu kaMoya isiyaqala iyavuka manje yakheka bathokoze. Bathokoziswa ukuthi seqala manje kwakheka indlu kaMoya engcwele. Ngesikhathi ngivuma izono ngidedisa konke lokhu okubanga ukuthi uMoya engcwele angahlali la. Abe yiJerusalema ngaphakathi kimi. Lokho kade kubhidlizele ngakha kahle indonga zeJerusalema. Engezi indonga zeJerusalema ngesikhathi ngibhidliza la okaSathane ngakha lezi indonga. Uthe uNkulunkulu uthe inkosi uJesu ngiyakubaba. Ekhaya likaBaba kunezinto eziningi. Uthe ngiyolungisela indawo. Ngesikhathi ngivuma isono iyalungisa indawo yami phezulu. Ngesikhathi ngihlala nesono ungasilungisi ngubani wakhe indawo yami phezulu. Ngesikhathi ngingazivumi izono abakhi phezulu bayama umsebenzi wabo. Mhlambe kusakhi udongo olulodwa mhlambe kusakhi foundation. Ngesikhathi ngizivuma ngiyisusa izono liyakhula iJerusalema ezulwini. La Jerusalema leli sikhuluma ngalo la eBhayibhelini elalikhona khulunywa ngesiliva negolide. Umoya obheka esambulu khulunywa ngalo igolide. Uyitalathi zakhona kube kuyigolide eJerusalema elisha. Cha impela le Jerusalema elikhuluma ngalo esikhulunywa ngalo yilo leli esikhuluma ngalo esilenzelwa njengamanje uma sizivuma sisho izono zethu. Angazi ke yakho endlu singakanani ezulwini. Kodwa wakha indlu uyalakha le Jerusalema. Kodwa le Jerusalema kufanele kube umoya engcwele ozohlala la.
ngesikhathi waqala wahlala yakhiwe indlu ephezulu kodwa waqala wangakwazi ukuhlala hayi yama hayi ke mhlazana ukuthiwa ke sekufika isikhathi la sicishwa khona igama kayi angazi noma izobhidlizwa leyo ndlu noma sizokwakhela omunye umuntu ozophenduka angazi kodwa ngiyazi ukuthi inkosi ithe nje ubuya phezulu iyosilungisela indawo njengoba isilungisela indawo nje ihlala phakathi kithi ngomoya wakho oyingcwele ngakho ke yilo moya oyingcwele kaNkulunkulu okumele ahlale kithi ile Jerusalema ekumele ihlale kithi phakathi kokuthi mangaba ngonile ngiyakhala ngikhumbula indlela ebengiphila ngayo kuNkulunkulu ngizibona sengiguquze esonweni ngiyakhala kuNkulunkulu kodwa futhi izosifikela nenjabulo mase ngizivumile izono zami ngoba injabulo nentokozo yenye izithelo zikamoya lezo amen yikho kabanye usathane yabakhohlisa abantu emabandleni uzofika kudansa ukuthi lapho sijabula khona kanti usathane uzofihla lezi zono azibona umuntu ongazithi uyajabula kanti usezojathuliswa amadimoni usathane bekumele ujabule uwedwa ngenxa ukuthi unoNkulunkulu uwedwa uyizwele lentokozo uwedwa unoNkulunkulu uzivumile izono zakho intokozo ingadalwa ukuthi uyileship ingadalwa ukuthi usebangamini kodwa lapho lishumayela ivangeli waliphila bese uyizwele lentokozo ngaphakathi cha ke lentokozo ayivele enyameni nasegazini ayiveli ngenyama kodwa ivela kuNkulunkulu isithelo sikamoya oyingcwele ngesikhathi kusakha lethempeli noma leJerusalema kukhona bazofika bafika sengathi bazokusiza kanti bazolibhidliza lethempeli lapho siyakuthola lokho kuEzra 4 verse 1 kuya 3 kuthiwa lapho kwathi lapho izitha zakwaJuda neza kwaBenjamini sezizwile ukuthi abathunjwa bakhuleka bakhela uNkulunkulu kaIsrayeli ithempeli angithi ngesikhathi ngivuma izono zami ngimakhela uNkulunkulu kaIsrayeli ithempeli tahlale ngoba ithempeli likamoya oyingcwele lomzimba ngesikhathi ngivuma izono ngakhela uNkulunkulu kaIsrayeli ithempeli kuthiwa sebezwile sekuzwile izitha ngoba ayizizozwa izitha zizozwa ukuthi hayibo nali ithempeli seliyavuka mase livuka ithempeli zizovuka izitha nalaba bothi bangabangani bakho bayakuthanda uzobona sebejikela verse number 2 zasondela kuZerubhabhela nakuzo izihloko zawise zathi kubo masakhe nani ngokuba sifuna uNkulunkulu wenu njengani sinekela kuye wasemihleni kaEsari Hadoni inkosi yase-Asiri owasikhuphula lapho yabona ukuthi sithini izitha lezi kuthiwa zisondela kuZerubhabhela nakuzo izihloko zawise kusondela kulabo abakhulu bazalwane asibakhulekele abantu abashumela ivangeli ngoba isitha siqala sisondele kubona uhlala yesho bakumpostoli ukuthi mangaba ushayekena phezulu ushayeke sonke washayeka kaningi umuzobheka incwadi kaJeremiah kaningi profeta ekhuluma ngamakhosi akwaJuda cishe azabamabili noma amathathu kukhulunywa ngakho ukuthunjwa kwabo yini ukukhulunywa nenkosi ngoba bekusaziyo ukuthi inkosi bengavelisha umthetho nje ukuthi iThixo mankwatholakala nje okhonza iThixo siphelele indaba yakhe manje inkosi kade iphethe umthetho manje kanjalo kwabashumayela ivangeli baphethe laba bantu umbiko kaNkulunkulu manje uSathane mayisazi ukuthi uzo-intercept lo mbiko kaNkulunkulu abese-ke awufake kubantu bonke inkinga ke leyo sebeyalimala abantu nakho-ke la hayi uSathane lithi iBhayibheli akumangazi ukuthi uziveza njengengelosi yokukhanya nangu la bayeza bayasondela kuwo bathi hayi asakhe nani lithi iBhayibheli ukukhanya nobumnyama kunabudlelwane bobu kodwa manje bathi masakhe nani sizomsiza bathi ngokuba sifuna uNkulunkulu wenu njengani yazwa-ke bathi nabo bamfuna lo nkulunkulu bathi futhi bamfuna njengabo
indaba ukuthi bakhuluma ngomlomo kodwa asizwa la besenza khona. Sizozibona ke ku-verse number 3 izenzo zakhona ukuthi zithini ukuthi ngempela baqinisile yini babethi bafuna lo nkulunkulu njengabo. Ngoba lo muntu othi ufuna uNkulunkulu njengawe awazi maseyedwa lasenkabeni empilweni zakhe. Kodwa uthi ufuna uNkulunkulu njengawe. Asoqaphela abantu abazisondeza kithi bethi bafuna uNkulunkulu njengathi. Abanye bazoze basimeme bathi hey asikhuleke ndawonye singenomkhosini ndawonye. Ngoba bazothini sifuna nathi uNkulunkulu njengani. Futhi bazozama impela ukuthi bekhuluma ulimi olufana nolwakho. Ungazi umzwe kahle impela ukuthi ya njengoba thonje sizokwakha nathi. Angithi wena uyakha ngathi sizokwakha. Sizokusiza, sizokulekelela. Futhi sizofuna uNkulunkulu wakho. Hayi wethu cha sifuna wakho. Bathi sinikela kuye kwasemhleni kaEsari Haduni inkosi yase-Asiriya. Dala saqala ukunikela kuNkulunkulu wethu. Asazi ukuthi isikhathi bethu ngile eBhabhiloni bebenikela kuphi. Asazi ukuthi bebesenzani ibona ngisephethu nje. Ababalekeleleka ngani ngisephethu. Ababakhulekelanga ngani baze bathunjwe. Hayi siqhubekele ke ku-verse 3 kuthiwa ke kepha oZerubhabheli noJeshua nensali yezihloko zawoyise bakwa-Israyeli bathi kuzo aninandaba nathi nokwakhela uNkulunkulu wethu indlu, kepha thina sodwa siyakumakhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli njengokusiyala kwenkosi uKhoresi inkosi yasePheresiya. Mhlambe ke sesingabe sikhulume kahle ke lokhu ukuthi ke iziyale ke lenkosi yasePheresiya uKhoresi ukuthi makwakho ithempeli bekwenze njani. Okwamanje singake sekushiye ukuthi bekwenze njani uqale kuphi. Kodwa sithola la ukuthi bathi bayalile bona ukuthi bazokwakha lendlu kaNkulunkulu. Ngoba inkinga yabo ukuthi bebezokhulekela kuphi bengayakhanga lendlu kaNkulunkulu. Uma ubheka kuJohn 4 verse 23 uthi uJesu inkosi uJesu siyeza isikhathi futhi sesifikile lapho abakhulekayo beyokhuleka kuNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Verse 24 athi ngoba uNkulunkulu ufuna abakhuleka kuye kanjalo ngoba uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ngumoya, ngakho ke yikho ke kumele siyakhe lendlu kamoya. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi sikhuleke sikuye. Yikho ke kumele uqale kwakhiwe leli thempeli ukuze sithi lapho sikhuleka sizwe. Yikho noqala kumele kube ile thempeli athi ulokhuza uJohn uMbhaphatisi uma ngingaphosisi ngithi uMateyu 3 verse 11 uthi yena ubhaphathisa ngamanzi kube uphenduka. Kodwa uyeza lo ngafanele ukupha umchilo wecathulo zakhe oyakusibhaphathisa ngomlilo nangomoya ongcwele. Ngakho ke yena uthena ubhaphathisa ngamanzi kube ngokuphenduka. Ngesikhathi ebhaphathisa lapha cishe ku verse 5 noma 6 babevuma izono zabo abantu. Kusho ukuthi ngamanye amazwi into yokuqala ukuvuma izono abhajatisa umuntu. Ngalokho umuntu wakhe indlu kamoya mayivuma izono. Ukuze kufike lozo sibhabhathisa ngomoya nangomlilo. Kodwa bekumele kuqala kufike kuqala uJohn. Bekumele kuqala kufike ukuvunywa kwezono. Ngaphambi kokuba kufike lozo sibhabhathisa ngomlilo nangomoya ongcwele. Laba bantu ke bafika bethi bazobasiza. Uma uqhubeka lapha kusahluko 4 nendaba uzothola ukuthi banele babona ukuthi abavunyelwa. Baqala babhala incwadi. Okwaqala baqala beza kubona babathi hey akufanele ngabani nakha lethempeli. Eqaleni bebethena bafuna uNkulunkulu wabo njengabo. Kodwa manje sakuyibona bathi no anivunyelwe ukwakha lethempeli. Mabe bonke baqhubeka ababalaleli babhala incwadi babhalela inkosi ebibusa leso sikhathi cishe bebusa umhlaba wonke inkosi yasePheresiya. Hayi bathi yabona laba bantu laba bavusa ithempeli
Uyazi inkinga ezokwenzeka manje mabevusa ithempeli lapho elivusa khona. Ayobheka incwadi. I-history iyasho ukuthi labantu bamelana nombuso. Mabe sakale ithempeli bazomelana nombuso wakho futhi ngeke bayikhokhe intela. Mawufika umbuso enkosini yathi kushuthi makumiwe. Kuze kube ngiphi umthetho ukuthi senakhiwa akume kwafakwa kwethempeli. Emva kwesikhathi bakhuleka abantwana bakaNkulunkulu. Bakhuleka abantwana bakaNkulunkulu. Base behambisa umbiko enkosini ukuthi no. Inkosi uKhoresi esigunyazile. Hamba ubheke incwadi zenkosi uKhoresi. Isigunyazile ukuthi sakhe lendlu. Hayi kwathola ukuthi abaqhubekeke nokwakha indlu. Kodwa sebefikile baqala bafika njengabantu abahle. Bahluleka ngobuhle babo base beyavela ukuthi babantu abahle. Kanti bebeqale bevele ngabantu abahle. Ngoba siyawudinga umoya wodiscernment bazalwane. Siyadinga umoya wokuhlukanisa umoya. Ngoba umuntu uzofika usizo spiritually kanti uzokubulala qede ngomoya. Angithi nayo lokhuza uSathane efika kuEva wafika ezoba usizo. Ukuthi hayi uNkulunkulu uyazi ukuthi hayi manje ngazalana nizoba njengaye kubonakala kuusizo lokho into ezongenza ngemkhulu ngemuhle. Kaningi uSathane efika eveza izinto ezizoba usizo kuwena. Ukuthi hayi yazini ngoba ngikulesimo ayangithi nje ukubribe kancane. Ayangithi ukwenza lokho ukuze ngiphume lenkingi uNkulunkulu uya-understand. No, akasebenzi kanjani uNkulunkulu. uNkulunkulu uya-understand izwi lakhe. Mangabe uzothi uNkulunkulu uya-understand ukuthi ukhotha ezwini lakhe ukuthi u-understand ngaliphi mhlawumbe uzokuzwa. Kodwa uzothi uya-understand usho ngale ngqondo yakho ngiphelele lapho. Hayi, ayikho into azoyi-understand lapho. Ngoba uzokukhomba ezwini nje mhlazane okwahlulela uzothi ngithe ezwini lami. Uzothini ke wena? Uzovezela kwizwi? Awukwazi. Ngoba libhalwe nguye. Amazwi la aphefumulelwe uNkulunkulu. Alungele ukusola nokuqondisa nokuyala. Njengoba lenza namhlanje. Yes. Lapha kulokhuza kuverse 4 no verse 5 kuthiwa abantu balelozwe base bedangalisa izandla zabantu bakwaJuda babesabisa ekwakheni. Babaqashela abeluleki bashafisa amasu abo zonke izinsuku zikaKhoresi inkosi yaseParasiya kwaze kwaba sekubuseni kukaDariyo inkosi yasePersia. Yabona labantu uKhoresi owebagunyazile ukuthi akwakhiwe lethempeli. Babona ukuthi okay abakwazi ukubabika laba bantu kuKhoresi. Balinda ukuthi uKhoresi aza udlule umbuso wakhe ukubusenye inkosi. Ukuze baqaleke manje bakhuluma naleli inkosi. Bakufihle lokhu okwakushiwo uKhoresi. Ngenhlanhla ngomusa kaNkulunkulu babekwazi ukuthi no. Lo mbiko ubuvela kuKhoresi ngakho ke sizokwazi ukuthi siwenze lo msebenzi. Kodwa yabona amaqhinga esithi aqala ngokuvela kahle. Mayehluleka ngokuvela kahle kunezinto ezifihlwayo. Alwe efihle into ezithize. Mangaba sekusi itiming isithi sine timing bazalwane. Bese sibheka itiming. Okay, sekushintsha lokho manje. Lento kade ngiyilindele ngifisa ukuhlasela ngayo sengiyisebenzisa manje. Yikho umntwana kaNkulunkulu kufanele ahlale emadolweni. Uthe inkosi uJesu kuMateyu 26 ngabantu verse 41 mangikhumbula kahle. Uthe nakhulekani ukuze ningangeni kulindini. Ekhuluma nabafundi bakhe. Kusho ukuthi into ezosiza kona wonke lamaqhinga kaSathane ukuhlala la. Emadolweni. Sikhuleke ikhathi ngezikhathi. Sikhuleke njalo kuba uNkulunkulu wethu. Sikhuleke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngoba sikhuleka ngentando yakhe yasizwe. Ngoba isitha sifuna ukuzobhidliza umsebenzi oqalayo. Lo msebenzi wokuvuna kwakho izono sometimes uzivumile bese siyabuya futhi. Kwesinye isikhathi usivumile sekungena lesi futhi. Ngoba isitha siqonde ukuzobhidliza lo msebenzi. Siqonde ukuzobhidliza ithempeli likaNkulunkulu. Ngoba siyazi ukuthi inkosi uJesu mayisezolanda ibandla lakhe izolanda labo abayithempeli likaNkulunkulu. Izolanda labo abanomoya ongcwele.
izola nalabo abanesakhiwo ezulwini. Hayi mongeneza isakhiwo ngeke phela ubizele ezulwini ukuthi uzohlala laphi. Uzohlala laphi? Ungabizela endaweni la ungena ndawo khona. Akwazi. Uthi ukuthi uNkulunkulu yikho namhlanje sihlangene. Yikho sikhuluma le ndawo. Ngoba ufuna ukuthi esakuthe uyesilungisele indawo. Amen. Kodwa manje le ndawo ukuze ayilungise kumele simphe amandla okuyilungisa ngokuthi ahlale la kithi. Abese ethi baba uNkulunkulu hayi ngihlezi kulo muntu. Futhi uzobe kubona nawe baba uNkulunkulu ngoba njengamanje uma uNkulunkulu ufihlwe enkosini yethu Jesu Kristu ehlezi ngakwesokunene sika baba uNkulunkulu. Uyakubona uNkulunkulu nangu sibani bani. Nanzi indlu yakhe ngiyayakha. Njengamanje yakhiwe ingelosi zibhisi yakha. Ngikholwa ukuthi ingelosi lezi zakhaya. Zakhe indlu yakho nami kodwa ngazi noma isakhiwe noma isimile. Excuse me. Ngazi isikhathi singakanani anginalo washo la sesikhuluma sona ngithanda ukukhuluma isikhathi eside. Ayisibheke kuEzra 8:31. Sesizophetha. Ezra 8:31. Mhlawumbe sothu kulokanyana. Sase sisuka emfuleni yeAhawa. ngolweshumi nambili lwenyanga yokuqala ukuba siye eJerusalema. Sandla sikaNkulunkulu wethu sasiphezu kwethu. Wasophula esandleni sesitha nakumqamekeli endleleni. Hayi uNkulunkulu wethu bazana uzosisiza usaphula. Noma impi inje masiphikelele. Hayi athi inkosi yethu Jesu phikelelana ungena ngesabunyana. Phikelelana lo sekuthola lokho kulukhuza uMateyu 7:13-14 ukuthi phikelelana baphikelela kunjalo. Nakho ke isandla sikaNkulunkulu kwazi kwaba sekugcineni ke sabapha amandla. Ake sigcizeleleke lapho kuEzra 10:3 ngisengifisa ukuphetha manje. Kuthiwa uShekaniya indodana kaJehiyeli enye amadodana kaElamu wathatha wathi kuEzra, siphambukile kuNkulunkulu wethu, sithathe abesifazane bezizwe kubantu bezwe. Nokho lisekhona ithemba kuIsrayeli ngalento. Okay, sorry, ngiqale verse 2 bese siya ku verse 3. Ngalokho masenze isivumelwano noNkulunkulu wethu ukuba silahle bonke abesifazane nabazelwe yibo ngesiluleko senkosi nesabathuthumela ngomyalo kaNkulunkulu wethu akwenziwe ngomthetho. Jesu Kristu inkosi. La sithola sekuvela isiluleko manje noma umbono emva kokukhala nokukhuleka kukaEzra basondela abantu bekhala kakhulu phambi kaNkulunkulu bakhala sebekhululiwe manje sebebuyele endaweni yabo. Kodwa manje kunezinto ebekusamele izilungiswe. Sekuqala manje sekuyavuka manje izono zabo, sebeyazikhumbula manje izono zabo. Hayibo senzeni lokhu nalokhu nalokhu. Asikwazi ukuhlala kule ndawo engcwele singayilungisanga lento. Akwazi ukuhlala endaweni engcwele kaNkulunkulu ungayilungisanga lento ungakayilungisi umntana kaNkulunkulu. Kunalento ekusamele uyilungise. Ongeke uhlale endaweni engcwele ungakayilungisi. Hayi uyafika lo mbono ukuthi hayi masenze isivumelwano noNkulunkulu. uNkulunkulu wethu kuba silahle bonke abesifazane nabazelwe yibo. Laba besifazane bezizwe sithema sithunjwe. Senze ubuhlobo nezwe. Sazihlanganisa nabezwe. Saze saba nabantwana saganwa ngabezwe. Lithi iBhayibheli umuntu mayeganwa ubanyamanye nalowo muntu. Babanyamanye. Wawa ngaleyo ndlela kuSolomon. Ngokuthi aganwe ngabezizwe waphuma endleleni kaNkulunkulu. Ngoba ukwazi ungaphuma endleleni kaNkulunkulu unezinto zezwe. Uma unezinto zezwe endlini yakho noma emzimbeni wakho umbethe izinto zezwe.
shilo umnumzalwane la ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuyenta akakhuluma amacici akhuluma amabhlukwe ngoba uNkulunkulu wayemkhombisa ukuthi ngeke uhlale kimi unezinto zezwe it's either kuhlala mina la noma kuhlala izwe kodwa angeke sihlalisane uNkulunkulu ngeke ahlalisane nokungcola yikho uSathane waxoshwa ezulwini ngakho ke njengoba uSathane waxoshwa ezulwini ngixoshe nawe kuwena ezulwini uthena isihlalo sakhe sobukhosi uthena ithempeli lo mzimba ithempeli lakhe ngakho njengoba waxoshwa uSathane ezulwini makaxoshwe nakuwena ngoba inkosi uJesu mayisifundisa ukukhuleka ithi umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini kwaba intando kaNkulunkulu ukuthi uSathane makaxoshwe ezulwini futhi kuyintando kaNkulunkulu ukuthi uSathane makaxoshwe empilweni yami yakho and mayingenziwanga intando yakho la kuwena ngeke yenziwe ukuthi uyezulwini hayi ukwazi ukungena ezulwini manje kwabizwa ukuthi mabakhumbule uNkulunkulu wabakhumbuza masebefike endaweni yabo ukuthi khumbulane ukuthi ke njengoba senijabule abanye sizwile lapha kuEzra ukuthi abanye bajabula njengoba senijabulela ukuthi senila endaweni yami engcileke wo senizongena manje ingani nina ninyamani nabezizwe angazi noma unyamani into yezweni nina abantwana aba igazi lenu kodwa bazelwe inyama yezizwe kunento mhlawumbe onayo engeyona yezizwe kodwa ivele ngendlela yezwe manje naleyo nto kumele uhlukane nayo futhi namanye amazwi laba abantu bekumele bahlukane nezingane zabo igazi labo bekumele bahlukane nalo ngoba bafuna uNkulunkulu ithi inkosi uJesu umuntu mayengazondwise nonina nomkakhe nabantwana hayi akamfanele laba bantu bazonda inyama yabo bazonda umzimba wabo bathana noma kuyigazi lami leli noma bengithi indlalifa yami lena kodwa ngoba iqhamuke ngendlela engafanele iqhamuke ngendlela kaSathane hayi ayisale lapha mina sengifuna uNkulunkulu manje ithi inkosi uJesu ngicabanga ukuthi lapha kuMateyu 10 ukuthi hayi akazelanga ukuzoletha ukuthula uzele ukuhlukana umolokozana noma mezala hayi bawuhlukana indodana noyise hayi bawuhlukana athi lapha kuMateyu 24 hayi ke yabona masekhashelwa ke uyokhashelwa baba wakho nengane yakhe ikhaphele nezihlobo zakho ya sekufika uJesu ke lapha ngoba hayi ngoba belwa nawe balwa nalo Jesu balwa naleli thempeli ukuthi inkinga libalivuka leli thempeli kuzosuka kuhlala umnikazi walo into abangayifunda kungahlala umnikazi walo wasekuqaleni uAdam noEva kwekuhleza umnikazi wethempeli lapha isitha safika selwela ukuthi nje akaphuma umnikazi wethempeli kuleli thempeli manje ngoba uyabona lokho uSathane ukuthi hayibo nakho usuya lakhe ithempeli uzola nawe ngenzakala hayi uzola futhi ngeke akuyeke zola nangamaphupho alwe ngabantu alwe ngalokhu nalokhu nasemsebenzini noma ikephi ongakucabanga uzolwa kodwa phikelela ngokuthi ephikelelana ungena ngesabo eminyane awuthi phikelelana emkhulekweni hayi bazalwane nasigcine lapho bazalwane ngicela ugogo Luke asikhulekele izwi noma asibongele izwi Siyabonga imini yasekuseni baba wethu namandla. Na uGqodo wakho Nkosi esamule phambi kwethu. Thixo wethu namandla onke. Konke akushilo siyazi ukuphuma kuwe. Bawona amandla onke unenjongo yokwakha thina. Wenzele bona babesakha iJerusalema. Besakha ngetina, kepha thina sakha thina. Izwi lakho lizokwakha thina ukuthi sihlale Nkosi yami endlini yakho engcwele baba wethu namandla onke Nkosi siyathandaza uthi Nkosi sekudala sihambe endleleni moya wengcwele sithi sakhiwe kanti lutho sesithandazela ukuthi kweNkosi kulesi sikhathi kulesi sihlandlo ngenxa kuzogcina baba wethu namandla lapho wena ubuya khona masakheke Nkosi intando yakho yenziwe emhlabeni sithi njengoba isenziwe ezulwini
wayengcwele sakhe futhi Nkosi egameni likaJesu siyathanda Nkosi yami ukuhamba endleleni eyiyo moya wengcwele kungakho thikona amandla wonke size Nkosi yami uqala phansi inkolo kabutsha ngoba sibonile ukuthi asakhekanga kahle moya wengcwele sidinga izinto ezihambe zahamba moya wengcwele zasikhuphe endleleni yakho egameni likaJesu nanku umntwana konke sebesamile kule ndawo baba wethu onamandla wena wazi konke ngayo wena wazi konke ngayo wena wazi konke ngayo baba wethu onamandla siyathandaza ukuthi kawakhe Nkosi kweJerusalema kawulakhe Nkosi eJerusalema lakheke moya wengcwele balande Nkosi yami abantwana bakho badinga kule ndawo ngoba wena uyabazi badingayo Thixo wethu onamandla wonke makwenze kuyakho intando emhlabeni uNkosini ongcwele laba abantu bakho Nkosi nali ibandla lakho Jehova ozakhele lona owazinyumela lona kwasekuqaleni umhlaba ungekabikho emaphakadeni wabagcoba uNkulunkulu ongcwele uthi bangabakho ncakasana wababhala esandleni sakho sasekunene ukuthi inkosi bahlale kuwe bakhonze Nkosi sisize ngegama likaJesu waseNazaretha aqondisa indondo zethu Nkosi yami Thixo wethu onamandla wonke indlela zethu zilizwe ilizwi lakho moya wengcwele kodwa makuxoxwa besifazane ababathatha ezizweni bayethu engcwele ngoba besazi ukuthi abazuhamba kahle endleleni uNkulunkulu onamandla kukhona ukuphikisana okuzohamba kuvuka endleleni yakho yokholo siyathandaza ke Nkosi limoya engcwele khawuphinde wakhe liqalile kabutsha ngegama likaJesu waseNazaretha baba siluleke sibonise indlela moya engcwele siyabonga la umgcotsho wakho Nkosi yami Kodwa utsiwande Nkosi yami sikule ndawo njena ungenxa yakhe ihlele endaweni yakhe sakha Thixo wethu amandla Nkosi yakuva kongakutshoyo moya wengcwele siyathandaza Nkosi ukuthi kaye bakha abanye kungasendluli nathi Nkosi sakheke ukuze singasuke ebukholeni bakho sinqwenele bakhona Nkosi yami kumhlaba kuphela sibe nathi Nkosi yami ezulwini sibe kanye nawe sihlale nawe etafuleni lakho sidle kanye nawe egameni likaJesu njengokusho kwezwi lakho hlala kuthi ke Nkosi nawe kuhlale kuthi wena wenza umsebenzi phumelelisa Nkosi yami le branch mayiphumelele le branch Nkosi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha isaqala Nkosi yami ngekabonakali makuvele wena Nkosi yami ngezibongaliso zakho zenza kule ndawo Thixo wethu onamandla wonke siyabonga Nkosi Jesu Kristu Inkosi amen. Jesu Kristu Inkosi.